Shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere Azam Rwanda Premier League yararangiye. Iyi shampiyona yegukanywe na APR FC ikaba itwaye igikombe cya 16 n'amanota 67. Intambara y'udaca mu makipe ane yahataniraga igikombe. Ibitego byiza no kwigaragaza kuri bamwe mu bakinnyi. Intambara kugoma mu cyiciro cya mbere ntiyari yoroshye. Iyi shampiyona yaranzwe na byinshi, guhatana, ubuhanga butandukanye, ibyishimo ku bafana ndetse n'agahinda ku bandi. Kuva ku itariki 24 z'ukwezi kwa 8 mwaka 2015 irushanwa ry'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere hano mu Rwanda ryari rizwi nka Rwanda National Football League ryaje guhinduka Azam Rwanda Premier League. Intambwe nshya mu mupira w'amaguru mu Rwanda, amakipe atandukanye ariko agenda yubaka kugira ngo hatanire igikombe. Iki gikombe cyatane n'amakipe 16 ariyo APR FC y'ingabo z'igihugu, Rayon Sport ikunzwe na benshi, Mukura Victory Sport mu majyepfo y'u Rwanda mu karere ka Huye, AS Kigali y'umujyi wa Kigali, Polisi y'igihugu, Kiyovu Sport bakunze gutazira Urucaca, Bugesera FC y'akarere ka Bugesera, Sunrise FC y'intara y'Iburasirazuba, Gicumbi Football Club yo mu majyaruguru mu karere ka Gicumbi, Marine FC y'ingabo zirwanira mu mazi, Espoir y'akarere ka Rusizi, Etincelle Football Club yo mu mujyi wa Gisenyi mu karere ka Rubavu, Amagaju FC y'akarere ka Nyamagabe, Musanze FC yo mu karere ka Musanze, Rwamagana City y'akarere ka Rwamagana ndetse na AS Muhanga y'akarere ka Muhanga. Kwigaragaza bidasanzwe ku ikipe ya APR FC byahesheje igikombe. Ikipe ya APR FC nyuma yo gutandukana n'amashami Vincent aho zayitoza byatumye rubona Emmanuel afatiye ikipe mu ntangiriro za shampiyona. Iyi kipe yabanje guhura n'ibibazo bitandukanye mu kibuga ibura amanota ya hato na hato, gusa ntibyatinze iyi kipe y'ingabo z'igihugu itangira gutsinda umusubirizo ana kwindura urutonde rw'abanzamo, ariko ikagira abakinnyi shingiraho cyane batakunze gusimburwa. Rwa rugamba rutoroshye ariko twari twemeje kururwana kandi twabashije kubigeraho twari icyo gikombe. Kuba twatsinzwe na Rayon Sport ibitego bigeze kuri 4 nibyo ntabwo twabishakaga nta n'ubwo nako twabyifuzaga, ariko urebye ntabwo byaduciye intege ku buryo byaba byaduca umuvuduko wo kuba twakomeza kurwana icyo gikombe. APR rero yo muri yongera ngo ni ibintu bisa nkaho byabaye ikizira ko dashobora gutsindwa match ebyiri zikurikirana. Shobora gutakaza match imwe ariko match ya kabiri ikurikirana ntago abakinnyi baba bari plus aggressive, baba bazi ko batakaje intego, baba bazi ko araho basitaye, bahaguruka bafite imbaraga nyinshi cyane. Ntekereza ko APR yabaye consistent, ntiyigeze izamuka cyane ngo itsinde ibitego byinshi bigaragaze ko ari izatwara shampiyona. Ukurikije amahirwe yari ifite yo kuba ifite abakinnyi benshi nko mu ikipe y'igihugu, ku buryo niyo shampiyona yahagararaga iyo yasaga nkaho ikiri muri competition. Nyuma yo kwibona mu kibuga neza, ubuyobozi bw'ikipe bwatekereje ko bwaheraho bwubaka ikipe nziza, ari nako baje kuzana Nizal Hamfil nk'umutoza mukuru, yongerezwa na Rubona Emmanuel wari umaze igice cya mbere cya shampiyona ari umutoza mukuru. Mwarabibonye mu gihe cy'amezi 4 maze nagerageje gukinisha abakinnyi bose, buri wese yarakinye, nahaye amahirwe menshi abakinnyi kandi buri wese yari ku rwego rwo hejuru, buri mukinnyi yaritanze ku nyungu z'ejo hazaza z'ikipe. Nge mbona rero effectif yabigizemo uruhare effectif ya APR, ariko bien sûr wavuga ko na staff yayo ntago yigeze irekura, kuko iyo baza guhinduranya abatoza hakaza umutoza utazi icyo gukora, byari bigoye cyane ko APR yari gutsindira imikino. Intsinzi imbere na Mukura Victory Sport, Police FC ndetse na Kiyovu Sport ni zimwe mu ntsinzi zikomeye zahesheje ikipe amahirwe yo kwegukana igikombe cya shampiyona. Byaje gushimangirwa n'intsinzi ya AS Muhanga imbere ya Rayon Sport. Nabo rero ko APR kugira ngo
ishobora gutwara igikombe nta banga ryihariye, ni ekipe z'icyo ishaka, nta ekipe igisuzugura ngo ni Musanze se ni Rwamagana City, ariyo yose yifata nka ekipe ikomeye kubera ko izi valeri y'amanota 3, izi valeri yo gutwara igikombe, izi na valeri yo gutakaza, ni ekipe ifite effectif nini ishobora gutuna abakinyi bayo kubyifuza, kandi abakinyi bose bafite ubushobozi bungana, bashobora kuvunicisha abakinyi babiri, ariko nanone ugasanga nta kiho cyabayemo kuko ko n'abahita baramplace usanga nabo bashobora kuba difference. Le mérite du championnat nibyo abakinyi nibo bakwiye gushimirwa, ntabwo umutoza ari ukwiye gushimirwa. Abakinyi nibo bakina, twebwe icyo dukora ni ukubafasha, ni ukubayobora gusa, ariko nibo bakina. Muri make ndabashima cyane, barahatanye cyane kuva mu kwezi kwa 9 kugeza mu kwezi kwa 7 ku muvuduko udasanzwe utabona mu gihugu icyo ari cyo cyose ku isi. avec un rythme infernal de compétition. Intambara y'urudaca mu makipe ane yahataniraga igikombe. Amakipe atandukanye arimo APR FC, Rayon Sport, AS Kigali ndetse na Police FC niyo yagaragaraga nk'agiye guhatanira igikombe cya Azam Rwanda Premier League 2015-2016. Ni ikipe y'abarinda umutekano isubira inyuma mu gihe AS Kigali ya Eric Nshimimana yarangije igice cya mbere cya shampiyona iri ku mwanya wa mbere. Twara abambere mu bakinyi habaye ikintu cyo kuvuga kuko imbere ya cyane barwanira kugaragara nabo babamagare muri equipe nationale. Je navuga ko bahamagaye umukinyi umwe gusa. Urumva ko no mu bakinyi tugaruka ni nkaho bagiye na mentalement bavuga naho twakina, ubundi mukinyi akina ashaka kira muri equipe nationale. Nuko bahamagaye umukinyi umwe, urumva ko mu bandi basigaye habaye ikintu cyo kugucika intege. Twari gukinaho fazare tukayirangiza, urumva ko twahise tujya muri repo, kandi abakinyi bari muri course yo gukomeza batwara igikombe. Urumva ko mu mutwe wabo hahise haza ikintu cyo kuvuga ko ni nkaho tugiye muri vacances. Byasabye nanjye imbaraga kongera kugarura abo bakinyi, tuvuye muri repo twakina imikino yose 3 ikurikiranye. Urumva ko ni ikibazo cyo kimaze kubafecta, kimaze kubinjiramo. Ikipe ya Rayon Sport yatangiye umwaka wa shampiyona itozwa n'umufaransa David Nadey utaramaze igihe muri ikipe kuko yahise ivamo asezeye, avuga ko atayitoza. Ibyatinze Rayon Sport izana umubirigi Ivan Jacques Menard waje gusubiza iyi kipe ku murongo nyuma ubuyobozi bw'ikipe bumwongeraho Irambo na Masudi Juma ngo amwungirize. Gusa nabyo ntibyatinze kuko uyu mubirigi yahise yerekeza muri Kenya mu ikipe AFC Leopards, bituma Masudi Juma wanabereye kapiteni ikipe Burundu n'Umweru ahita agirwa umutoza mukuru waje kwigaragaza atsinda imikino itandukanye, harimo uwo yatsinzemo APR FC ibitego 4-0, arongera kandi atsinda Police FC ibitego 3-1, atsinda nanone Mukura Victory Sport igitego 1-0 mu mukino ukomeye cyane wabereye kuri Stade Huye. Uyu mwaka wagenze neza kuko twari twavuze ko intego ni ebyiri, imwe muri ebyiri gutwara shampiyona no gutwara cyangwa gutwara coupe y'amahoro. Amahirwe twari tuyafite menshi muri shampiyona kuko ibyo nibyo, ariko ikibazo twagize nuko naje muri equipe ya Rayon Sport usanga bamaze kuri kwita cyo ni cyambere. Ikintu cya kabiri abakinyi dufise ni babakinyi mbese ufite nka 13 joueurs, abasimbura nta usimbuye umuntu winjiye ntabwo zambaraga nka za wa wundi arimo gukina. Na shampiyona yari marato, usanga zambaraga buri match twakinaga ni nka finale kuri twebwe kuko nta equipe nimwe yashaka gutsindwa na Rayon Sport. Ikipe ya APR FC yatwaye iki gikombe nubwo yanganyije na Rayon Sport mu gice kibanza cya shampiyona, ikaza no gutsindwa 4-0 mu mukino wo kwishyura. Iyi kipe y'ingabo z'igihugu yaje gutsinda Mukura Victory Sport mu mukino wo kwishyura wabereye kuri Stade Huye ibitego 2-1, baza kandi no gutsinda AS Kigali ibitego 3-1 umukino wabereye kuri Stade Regional Nyamirambo. Exactement.
vous dis la vérité. Nibyo mufite amakipe meza cyane yaba Mukura yaba Police AS Kigali cyangwa Rayon Sport ni amakipe nayo hatanira igikombe. Uyu mwaka ntabwo aya makipe yagize amahirwe yo guhangana na APR kugeza ku ndunduro uyu mwaka. Aya makipe ashobora kugera kure hashoboka, ariko ndababwiza ukuri ko bigoye kuri ayo makipe kuko ikipe ya APR abakinnyi bose baracyari bato kandi barimo kongera inararibonye, kandi nibamara kuyibona bizarushaho kugora aya makipe qui manquent d'expérience actuellement. Après quand ils vont avoir de l'expérience, ça va être un peu plus difficile. Ku rundi ruhande kandi ikipe Mukura Victory Sport ni imwe mu makipe yubatse neza muri uyu mwaka kuva inyuma kugeza imbere, byaje no kuviramo abakinnyi bayo batatu guhamagarwa bwa mbere mu ikipe y'igihugu. Abo ni Hakizimana Muhajiri, Niyonzima Ali ndetse n'umunyezamu Mazimpaka Andre. Abandi basore barimo Christophe Kiza ndetse na Zagabe ni bamwe mu bigaragaje cyane muri iyi saison, bakaba baranafashije ikipe y'umuhondo n'umukara Les Jaunes Noirs nkuko bakunze kuyita. Abakina abatoza batandukanye basezeye ku makipe bakoreraga muri iyi shampiyona. Iyo umwaka w'imikino urangiye, amakipe atandukanye agenda yiyubaka, agenda agura abakinnyi n'abatoza. Bamwe mu bantu bagaragaye muri iyi shampiyona ya Azam Rwanda Premier League 2015-2016 batazagaragara muri sezi itaha, harimo umukinnyi wo hagati wa APR FC Iranzi Jean Claude ndetse na Fitina Ombolenga wa Kiyovu Sport. Aba berekeje mu gihugu cya Slovakia mu cyiciro cya gatatu. Iyo maze imyaka myinshi muri shampiyona mu Rwanda, nanjye najyaga nifuza kuba najya hanze, ariko simbasha kubona amahirwe rimwe na rimwe, wenda bikanga cyangwa se ibyo twumvikana ntibibasha kuba byakubahirizwa nk'uko babaga twabishyize mu konti yacu. Ariko ndashima Imana kuba nanjye wenda icyo gihe kigeze cyo kuba yamfungura umuryango nanjye nkaba nabasha kureba hanze, kandi ndashima n'ubuyobozi bwa APR kuko bwabigizemo uruhare, bwabashije kumfasha. Nshima n'abakinnyi bagenzi banjye, nshima na staff muri rusange, kuko buri uyu mukinnyi ntabwo aba ari umwe mu kibuga, buriya n'abakinnyi bageze kuri 11. Buriya kugira ugaragare ni bagenzi bawe babigutera cyangwa se ni bagenzi bawe bagufasha. Mbashimira cyane kuba baramfashije tukaba tubasha gutwara iki gikombe, kandi nkaba mbashije kuba nagenda mfite ikintu runaka nsigiye ikipe ya APR. Nibyo koko niyo shampiyona nyuma nkinnye mbere yuko nerekeza muri Congo mu kipe ya 20 club, ariko mu gufata icyemezo byaturutse ku bintu bibiri. Icya mbere nuko ikipe ngiyemo yari ifite ubushobozi buri hejuru cyane kandi ifite n'ubushake bwo kugira ngo njye kuyikinira, aribyo byatumye mfata icyemezo cyo kuyijyamo. Icya kabiri, nanjye ubwanjye nk'umukinnyi nakwifuza kugira intego nk'iz'abandi bagira yo kujya gukina hanze y'igihugu cyawe. Ari cyo cyemezo nawe nafashe cyo gusohoka mu gihugu cyanjye cy'u Rwanda nkajya mu gihugu cya Congo, ariko ntifuza guhamamo yuko narenga muri Congo nkajya n'ahandi. Umutoza Nizal Khamfil nawe waje mu Rwanda mu gice cya kabiri cya shampiyona, ntabwo azakomezanye n'ikipe yatozaga ya APR FC. Exactement, ils m'ont posé cette question-là. Moi, ndangije amasezerano yanjye, natoje muri shampiyona, natoje mu gikombe cy'amahoro, natoje muri shampiyona, ariko nyuma y'umukino wa AS Kigali abakinnyi bazajya mu kiruhuko. Ntabwo ndi hano mu bukerarugendo, ntabwo nazanywe n'amafaranga, naje gukora. Ibihe biri imbere muri Kigali nta bikorwa bizaba bihari, rero ndamutse ngumya aha naba ndi mu bukerarugendo. Yerekeye amasezerano, mfite ibibazo mu muryango ngomba kubanza gukemura. Ibibazo by'umuryango kugira ngo ngire icyo nkora nuko mbanza gukemura ibibazo by'umuryango. Naho ubundi kuri ubu icyemezo namaze kugifata, ngomba gusubira. Mais jusqu'à présent, ma décision, normalement, je dois revenir en Tunisie. Ibitego byiza no kwigaragaza kuri bamwe mu bakinnyi. Hakizimana Muhajiri wa Mukura Victory Sport na Usengimana Dani wa Police FC niho bahize baruteza muri Azam Rwanda Premier League 2015-2016, bombi bakaba baratsinze ibitego 16. Aba bakurikirwa na Lomami Andre wa Kiyovu Sport watsinze ibitego 14,
Davis Kasiriye wa Rayon Sport watsinze ibitego 13 ndetse na Ismaila Diarra wa Rayon Sport we yarangije shampiyona afite ibitego 12. Yakomeye mu izamu baracyafite umupira Katule safi pale atarika intambara kuguma mu cyiciro cya mbere ntiyari yoroshye. Igice cya mbere cya shampiyona cyarangiye amakipe ya AS Muhanga na Etincelle ari ku myanya ibiri ya nyuma ku buryo byasabaga imbaraga nyinshi kugira ngo hagire igisigara mu cyiciro cya mbere. Intambara itoroshye rero yaratangiye, ikipe ya Etincelle yishumbusha umutoza Seninga Innocent wari umaze gutandukana na Kiyovu Sport. Musanze FC ikipe yo mu majyaruguru y'u Rwanda nayo ntabwo yari yorohewe kuko yageze ku mukino wa shampiyona itaramenya niba izamanuka mu cyiciro cya kabiri cyangwa izasigara mu cya mbere. Gusa yaje gutsinda Rayon Sport mu mukino wa nyuma wa shampiyona bihesha amahirwe yo kuguma mu cyiciro cya mbere, maze Rwamagana City isubira mu cyiciro cya kabiri. Rwamagana City yazamutse mu cyiciro cya mbere muri uyu mwaka w'imikino ntiyabashije kwihagararaho kuko yongeye gusubira mu cyiciro cya kabiri n'amanota 25 yonyine. Ikipe ya AS Muhanga nayo yakubise hirya no hino igura Rutahizamu Bokota Alabama ndetse na Kalisa Major, umwe mu bakinyi bakuru baje muri ikipe, ariko ntibyagize icyo bimarira kuko yamanutse mu cyiciro cya kabiri nubwo yaje kwishumbusha umutoza Mbarushimana Abdou wanabafashije gutsinda ikipe ya Rayon Sport igitego 1-0 i Muhanga. AS Muhanga igiye mu cyiciro cya kabiri ifite amanota 22. Mu magana y'abakinyi bakinye sezo Azam Rwanda Premier League, urundi rwo rutonde rw'abakinyi 11 bigaragaje kurusha abandi Azam TV ifatanyije na bamwe mu banyamakuru b'imikino yabahitiyemo. Mwizamu umunyezamu wa Rayon Sport Ndayishimiye Eric uzwi nka Bakame wigaragaje mu mikino myinshi, akaba ari umwe mu banyezamu batsinzwe ibitego bike muri uyu mwaka w'imikino, akaba yaranakuyemo imipira myinshi yari yabazwe nk'ibitego. igihugu kiri hano Bamyugariro Imanishimwe Emmanuel wa Rayon Sport, Munezero Fiston wa Rayon Sport, Rwatubye Abdul wa PRFC ndetse na Fitina Ombolenga wa Kiyovu Sport. Fitina Ombolenga wa Kiyovu Sport wigaragaje ku ruhande rw'iburyo akaza no gushimangira uwo mwanya kubera uburyo afashe ikipe ye mu busatirizi ndetse no kugarira icyarimwe. Imanishimwe Emmanuel wa Rayon Sport ku ruhande rw'ibumoso nawe no umukinyi witwaye neza muri uyu mwaka w'imikino ku mwanya we, byanamuviriyemo guhamagarwa bwa mbere mu ikipe y'igihugu. Uyu musore azwiho kugarira neza ndetse no gukinisha imbaraga. Munezero Fiston wa Rayon Sport ni umukinyi utaruzi ubwisezo yatangiraga, ariko yaje kwigaragaza nk'inkingi ya mwamba muri iyi kipe, ayikinira imikino hafi ya yose muri iyi saison, akaba yarakunze kugaragara nk'umuyobozi wa defense ya Rayon Sport. Rwatubye Abdul wa APRFC, uyu ni myugariro wigaragaje cyane mu guhangana umwe kuri umwe na Rutahizamu ndetse no kugarura imipira abanje kuryama. Ikindi ni myugariro ugumana umupira cyane kandi unacenga. Abo hagati Kwizera Pierre wa Rayon Sport, Niyonzima Ali wa Mukura Victory Sport ndetse na Hakizimana Muhajiri wa Mukura Victory Sport. Niyonzima Ali wa Mukura Victory Sport uyu musore kwigaragaza kwe byamuviremo no guhamagarwa ku nshuro ya mbere mu ikipe y'igihugu. Kwizera Pierre uyu musore ukomoka mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi azwiho kuba umutegetsi hagati mu kibuga kubera amacenga ye ya bugufi, pase nziza ndetse n'amashoti ya kure utibagiwe n'imipira y'imiterekano nka coup franc. Hakizimana Muhajiri nawe wa Mukura Victory Sport ari muri urutonde biturutse hanini kuko bari we mukinyi watsindiye ikipe ya Mukura Victory Sport ibitego byinshi. Barutahizamu Shuti Savio wa Rayon Sport, Ismaila Diarra wa Rayon Sport ndetse na Iranzi Jean Claude wa APRFC. Shuti Savio Dominique wa Rayon Sport ni umwe mu bakinyi bigaragaje cyane muri uyu mwaka kubera umuvuduko, amacenga, imipira ivamo ibitego ndetse no gutsinda. Iranzi Jean Claude wa APRFC afatwa nk'umwe mu bakinyi bitwaye neza cyane kubera ubushobozi bwo gutsinda ndetse no kuyobora abandi mu kibuga. Uyu musore akaba kandi azwiho kwirukanka no gutanga imipira ivamo ibitego. Ismaila Diarra ni umwe muri ba Rutahizamu bigaragaje cyane muri uyu mwaka nyuma yo gutangira shampiyona igeze mu gice cya kabiri. Arangwa no gukinisha imbaraga, amashoti akomeye ndetse akaba azi no gutsinda ibitego by'umutwe.
Shampiyona Azam Rwanda Premier League 2015-2016 yarangiye igikombe cyegukanywe na APR FC n'amanota 67 ikurikirwa na Rayon Sport n'amanota 61 mu gihe Mukura Victory Sport iri ku mwanya wa gatatu n'amanota 60, AS Kigali kabiri ku mwanya wa kane n'amanota 56. Uyu mwaka wa shampiyona Azam Rwanda Premier League wabonetsemo ibitego 504 mu mikino 240, gusa muri ibyo bitego harimo 6 byabonetse mu mikino 2 ya mpaga. Ikindi cyaranze iyi shampiyona ni ibitego 3 byatsinzwe mu mukino umwe bitsindwa n'abakinyi 7, no kuvuga hat-trick mu rurimi rw'icyongereza. Rayon Sport niyo kipe yabashije kunyeganyeza inshundura inshuro nyinshi aho yabashije gutsinda ibitego 50, ikaba kandi ari nayo kipe yakinnye imikino myinshi idatsindwa igitego aho yabashije kutinjizwa igitego mu mikino 19, mu gihe APR FC yatwaye igikombe cya shampiyona itinjijwe igitego mu mikino 17. Ishyaka, inyota yo gutsinda, gushyamirana ku batoza batandukanye biturutse guharanira intsinzi mu mikino ni bimwe mu byagaragaye muri uyu mwaka w'imikino. Benshi mu bafana ntibahwemye guherekeza amakipe yabo muri uyu mwaka w'imikino. Vuvuzela, ingoma ndetse n'amafirimbi byaravugijwe karahava. Guhangana, ishyaka ni ibigaragara mu kibuga bigakemurwa n'abasifuzi baba babukereye kugira ngo barinde impande zombi gushyamirana, aho bikuye amakarita y'umuhondo n'umutuku yaratanzwe. Umukinnyi wacu, umukoci mwiza wacu, umuarbitre mwiza muri shampiyona y'u Rwanda uyu munsi ntabwo akiri visible gusa n'abagiye kureba umupira kuri stade, cyangwa se mu myaka ishize n'abantu babaga bagize amahirwe kujya kuri stade umupira ukaba screened kuri televiziyo y'u Rwanda gusa. Uyu munsi visibility iri regional, no kuvuga yuko Azam ituma ibikorwa byiza bikorwa mu Rwanda live timely biba visible mu bihugu byose bya East Africa. Uyu munsi iyo ugiye kuri website yacu unabonamo comment cyangwa se abantu bari kuri social media ba commenting ikintu cyaraye kibaye Kigali. It means that can only be possible iyo ufite broadcaster, ufite visibility, ufite na capacity ya network mu bihugu birenze 5. Ndakeka yuko mwanaguye n'amarembo muri mu bihugu birenze nibyo tuzi. Iyo visibility rero nk'umuntu uri muri football uyu munsi, football is a global game. Amazina akomeye, impano zidasanzwe ndetse n'abafana bitabira imikino hirya no hino ku bibuga bitandukanye, ngibyo byaranze Azam Rwanda Premier League 2015-2016. Azam TV izakomeza kubagezaho shampiyona 2016-2017.